ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru yacu ya buri munsi tuba twabategura ndetse tugenda tunabagezaho kuri channel ya M24 TV. Jya musi iyo video yawe ubashe rero kuba wakora kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo rero ube uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Uyu munsi ni tariki ya 2 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020. Ni umwaka mushya rero, ni umwaka kandi buri muntu uwariwe wese yatangiranye ingamba nyinshi zitandukanye, cyane cyane rero mu mihigo buri muntu uwariwe wese ndetse n'ingamba yiha akavuga ati ngiye nifuza ko umwaka wazarangira ngeze aha. Nizere ko rero buri muntu uwariwe wese afite ingamba yatangiranye ndetse yifuza kuzagira icyo ageraho mu buzima, cyane cyane rero uko umwaka utangiye ndetse nuko usojwe, hanyuma rero hagasuzumirwa hamwe byinshi bitandukanye mu byo umuntu aba yarageze. Tujye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi rero urabizi ko tumaze iminsi tukugezaho amakuru menshi avugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero ni amakuru kandi yizewe, ni amakuru tuba twakuye mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ikindi kandi ni amakuru rimwe na rimwe duhabwa na bamwe mu bari mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, nk'uko tuba twagiye tujya kugezaho gatanu kuri gatanu. Tujye kurebera hamwe bijyanye na General Alain G Bunyoni. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ni umugabo ufite amateka ndetse rero n'umwe mu bagabo bakunzwe n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Alain G Bunyoni rero akaba umushikiranganje umutekano rero ahejeje kuduzwa cyangwa se guhabwa ipeti risumba iry'abandi bapolisi mu gihugu. Nyuma rero y'ibikorwa bye ndetse no kureba byinshi bitandukanye ku bijyanye n'uyu mugabo, uburyo ari nararibonye ndetse n'ubuhanga bwe, akaba rero aherutse guhabwa ipeti risumba iry'abandi bapolisi hano mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero ahejeje kugirwa commissaire de police general, cyo twita CPG mu magambo ahinnye. Iryo peti rero rikaba ringana ngo na Marchal mu gisirikare, nk'uko ngo babisanga kuri tweet y'ubushikiranganje bw'umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko rero uyu mugabo yazamuwe mu ntera ku buryo bukomeye cyane. Urumva kandi ko ipeti nk'iri ngiri ntabwo bapfa kurigwa gutyo umuntu utaragize byinshi akora rero, ndetse uyu mugabo mu bikorwa bye byinshi bitandukanye agiye akorera igihugu cy'u Burundi, ndetse rero naho agejeje kugeza magingo aya, urumva ko afite ubushobozi buhambaye, ndetse no kumushyira kuri ibi byose bigaragaza rero ko ari umuntu uzi icyo gukora, kandi ko ari umuntu ufite ubushobozi mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'igipolisi. Akaba rero hakurikijwe amategeko ngo umutegetsi akaba atemerewe kwitoza mu matora nk'uko bamwe babinuganuga. No kuvuga ko rero atemerewe kuba yakwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uko rero bamwe babinuganuga. Hanyuma rero ngo hakaba hariho n'abandi bapolisi bo hejuru batugirijwe amapeti, nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru ava hano mu gihugu cy'u Burundi akomeza kugenda abigaruka. Kongera ko rero ni ibintu bikomeye cyane, ikindi kandi ni ibintu bigaragaza ubushobozi ndetse rero n'imbaraga ziba bamwe rero mu baba barakoze neza, hanyuma rero bagahembwa byinshi bitandukanye mu bijyanye n'aya mapeti cyangwa se ishimwe mu bijyanye n'urwego umusirikare cyangwa umupolisi aba ageze. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biba mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda harangwa ibikorwa by'umutekano mu kigera ngo rero ni inkuru nyinshi twagiye tukugezaho tuvuga umutekano muke wakomeje kugenda urangwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'imvururu zabaye mu mwaka wa 2015 ubwo Nkurunziza yatsindaga amatora y'umukuru w'igihugu, ndetse hakaba hari benshi batigeze rero babyishimira. Abaturage batangira kwigabiza amabarabara, abandi rero batangira kugenda bigumura ku butegetsi, nubwo rero ari ibintu rimwe na rimwe biba mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Si mu gihugu hose, iyo tuvuze ko rero mu gihugu harimo imyivumbagatanyo, harimo akaduruvayi, ntabwo tuba tuvuze igihugu cyose, aba ari ibice bimwe na bimwe rero tugenda tugaruka. Ngira ngo rero ikindi kandi kimwe mu bintu bitegerejwe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka ni amatora y'umukuru w'igihugu azaba rero mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ngira ngo ni amatora yitezwemo byinshi bigiye bitandukanye, ni amatora kandi yitezwemo abakandida bavuye mu migambwe igiye itandukanye, n'amatora abenegihugu bafite uburenganzira bwo kuzitorera uwo bifuza ko yazabayobora mu gihugu cy'u Burundi, uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho inshuro nyinshi. Igihe cy'ubahiro Petero Nkurunziza akaba ari umwe
bagiye bumvikana rero avuga ko ashyigikiye ndetse akanasaba abenegihugu b'igihugu cy'u Burundi kuzashyigikira uzahabwa amahirwe yo kuba yayobora igihugu. Mu minsi ishize rero mu masengesho bari barimo mu gihugu cy'u Burundi akaba yarasabiye iki gihugu cy'u Burundi ndetse arasabira abenegihugu bacyo, anasabira by'umwihariko umuyobozi mushya ushobora kuba yazamusimbura ku butegetsi. Gusa rero nubwo ibi byose Nkurunziza bivuga ntago haratangazwa niba uyu mugabo ashobora kuzongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, nubwo yagiye abihakana inshuro nyinshi. Hari impungenge rero ko uyu mugabo ashobora kuba yatungurana, gusa we ku mugaragaro ndetse no mu ijambo yigeze gutangaza yavuze ko atazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ari naho rero yahereye ahamagarira abenegihugu, ahamagarira rero abashikiranganje bagiye batandukanye kuzashyigikira uzaserukira ndetse n'uzatwara igihugu cy'u Burundi mu matora azaza mwaka rero cyangwa se muri uyu mwaka turimo, cyane cyane muri uku kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka akaba aribwo hategerejwe amatora karundura hano mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane ndetse n'ibintu byitezwe na buri muntu uwo ari we wese. Mu mugambwe rero wa CNDD-FDD haravugwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse kugeza magingo ntabwo birasobanuka neza kuzahagarira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Ngira ngo rero nyuma y'uko bamwe mu bagumyamabanga w'uyu mugambwe bagiye rero batumvikana ku muntu uzahagarira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu, hakaba rero hari abashyigikiwe na nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ku mukandida yatanga, ariko hakaba hari n'abavuga ko amatora agomba kuzaba uko byagenda kose, hanyuma rero bakazihitiramo uzabahagarira ariko binyuze mu buryo bw'amatora, cyane cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Indi migambwe nayo rero iriteguye, twavuga umugambwe wa CDR, twavuga rero n'indi migambwe igitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bifuza kuziyamamaza nk'abakandida bigenga, bakaba biteguye ku buryo bukomeye mu matora y'umukuru w'igihugu. Nta gisibye rero ndetse nta n'igisubitse ndetse rero nta n'izindi mpamvu zigaragaye akabuza amatora mu gihugu cy'u Burundi agomba kuba yaba kuko ni amatora bategereje igihe kirekire ndetse n'amatora kandi ategerejwemo byinshi bitandukanye nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyagiye gishinjwa kugira rero uruhare mu bikorwa byo guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, biciye rero mu bikorwa bibi byagiye bigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi, birimo ibikorwa by'urugomo, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibindi bikorwa byose byagiye bigaragaza ko rero bikomeje kugenda bihungabanya umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi, bigahungabanya abene igihugu. Nubwo tubivuga gutya rero hari ababyumva bakabihakana cyangwa se bakabifata ukundi kuntu mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi hari hamwe rero amahoro ari, ariko hari n'ahandi hatari amahoro. Ibyo ntabwo natinya kubivuga. Iyo mvuze gutya rero ndabizi neza ko hari bamwe banyumva nabi bakavuga bati se ibyo ngibyo uri kuvuga wabikuye he, gihamya ni ikihe? Ndabizi neza rero ko hari ibice bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi umutekano udahagaze neza habe na gato, ariko nanone rero hakaba hari n'ibindi bice umutekano uba uhagaze neza. Gusa ibi ngibi rero nuko bigenda biba, hari imitwe y'inyeshyamba, imitwe yitwaje intwaro yamaramaje ndetse yanakiyemeje mu kuba barugwanya ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Aha ngaha twashyira rero mbere umutwe wa Tabara, umwe mu mitwe yatunguranye cyane uyu mwaka ndetse unumvikana mu mugambi mubisha w'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bikomeza kugenda biba hano mu gihugu cy'u Burundi. Si Tabara gusa, kubera ko hari n'umutwe w'inyeshyamba za FRB Abarundi. Uyu mutwe rero n'umwe mu mutwe wiganje igitero cyabaye rero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi, akaba ari igitero cyabaye kuri pozisiyo z'igisoda cy'u Burundi ndetse kikaba ari n'igitero cyahitanye abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi, hanyuma kikaza kwigambwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba arizo rero za FRB Abarundi. Izi nyeshyamba rero zikaba zaravuze ko zigomba gukora ibishoboka byose zikarwanya ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, ariko bakagaba ibitero mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba. Ngira ngo rero twajya tukubwira ibitero byinshi byagiye bigabwa mu ntara zigiye zitandukanye, si muri Cibitoke gusa hagiye hagabwa ibitero muri Bujumbura, Rirare ndetse rero no muri Bubanza, hakaza no muri Ngozo. Urabizi ko minsi ishize yaherutse kugabwa igitero gikomeye kigahitana umuntu cya grenade ndetse hakaba haranagabwa ikindi gitero mu masaha y'ijoro. Akaba rero ari bimwe mu bitero byagiye bihitana abasirikare b'u Burundi zigahitana kure. Ikindi kandi rero hari na bamwe mu baturage bagiye bagendera ndetse bakanaburira ubuzima muri ibyo bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi. Reka twitege byinshi bigiye bitandukanye rero
hanyuma tunifuriza akazi keza ku bashinzwe imirimo igiye itandukanye, harimo rero generali cyangwa se Alain G Bunyoni, akaba rero ari umwe mu bahawe ishimwe ryo kuzamurwa mu ntera hano mu gihugu cy'u Burundi nk'umwe mu bagabo rero bakomeye. Ni ibintu byagiye byishimirwa n'abarundi bagiye batandukanye, aho rero muri comments zabo zigiye zitandukanye bagiye bavuga ko rero banejejwe ndetse bakavuga ko uyu generali Alain G Bunyoni ari umuntu w'intwari, ngo nako rero abasi b'u Burundi batakoze ngo bamucanishwemo, ariko rero bikaza kurangira uyu umugabo ahagaze ikigabo kandi agahagarara ku mahame ye ndetse n'ubushobozi bwe. Ndabashimiye rero mwese mugire ibe byiza, inkuru zacu nakagaruka mukomeze mukore subscribe ndetse munanyeganyiza akazogera, mugire umunsi mwiza mberere hose.